pada bantuan nyabut suuk kaluman seorang sih kan nanti. Kemana neng? Pada yang ngebantosan nyabut suuk Di saha? di Wabiji seorang gitu. Oh paling mana kebona? Tuh pas gitu. Oh nu itu nyasok atuh. Seorangnya tuh itu nu dicabut nah. Baring giringan ah. Tadi juga mata kaki ge baring giringan nyabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel ADCMT ya. Oke, kali ini saya sedang di sawah nih, melihat yang panen kacang. Yang sela juga ada tuh, lagi nyabutin kacang alias suuk. Tuh ada anak kecil juga ikut ke sawah. Ada Cek Ning. Wajan yang menang sekarung gitu, Cok. Tisuknya. Ini sahabat nih. Panen kacang. Kebun kacang. Loh, illallah. Semenang sekarung gitu jaga biren. Sekarung gitu. Kacang teh ye. Ini Arang juga. betina lah lebeut. Ini juga satu karung nih. Udah ada 3 karung. Belum habis semua. Belum, Masih banyak. Orangnya nggak ada. Coba kene, Cek. Sabuteun anak. Iya tidak jangan muter, dialis muter. Kulina kumaha ya teh? Nanti harayangan, Pak. Reju, Dikulak. kilo. Oh, di kilo. 7 kilo menang 1 kilo urang. Kilo. Oh, cara paremen gitu. Ngelek-lek nu kieu nya. Atuh tanggal ngadudutan aja. Tengah dudutan buluna. Dudutan beluna tanggal. Yo, hogani mah tareh panen deui. Kebantuannya. Eta anak-anakan erek naon ka dieu su? Panas sih. Panas suat. Panas. Tuh ek nyebut suuk tuh jeung wae jah. Jeung ini ijah tuh bantuan. Itu bawa tuh. Seetik su. Kalau di blok kita nggak baju kotor. Wede. Kunaon? Cantiknya si Radut. Sakabur si Radut. Jangan kesurat yang ada. Tuh mata. Win, tuh Win. Win. Udah takut di bawah.
Satu Windy. Satu nih ya, bantuan. Bulan. Apa? Tidak. Kaja tuh gosong kayak gara asin. Win, dia Win. Win. Mundur Windy, mundur Win. Kering. Beneran wate. Campur tuh. Montoknya. Wah, tadi ada Kok bantuan naon? Dari awal. Kakak nate jeung can ngarit. Ayah jangan Mana pokoknya boga. sakieu deui tanya. Jeung babon. Anu pencet Win di gitu. Ih, bersih aduh. Jangan begitu sayang. Puntong Parahnya parahnya. gitu. Si Win di Win, nang dialap itu nana Win. entah gitu. Ari geus beres ieu mah Bu. Nyeta serta pasaran. Tambah tuh nih main mati. Ija beres aja. Mau nyebut doi. Rata ya. Masna. Orang itu hujan Jung. Hujan. Jadi sah. Kita gua akan sendiri. Ada burung. Ada burung ya si Win di. Mana deui? Wah, itu tanah pundak. Wah, si Wah tuh. Mana Win? Gila. Kabel dia. Ih, lain. Kesian di gitu wae. Kayak mah gak takut. Udah kecil. Ini, weh jeung terserah Jung, hujan tuh. Hujan yang kudu. Jung weh Jung. Ngawaro Jung. Jak teh hujan. Mang Ade eta budak ngadaguan ngalapujuk sapu golepak. Nah buruan guyang dalam sudan. Di mana? Ieu bulan abi ka bari teh si Windy tah. Kunaon? Gunaon ku golepakan tuh. Ah, sana ada can mana hujan. Moal. Kopek kalah. Juga lah Jung. Minum mana sebut kecil. Jung weh kuner mah tuh. Bener. Mana lah?
Mundur teh. Wah, halo Made. Paya kiluan mau nyebut suuk. Paya kiluan mah teh. Suarana atau nukulot ya? Mundur daun sampo, pucuk daun sampo. Ini cepengan ini ya. Suarana bisa tuh. Hah? Ini dodol ya mulut. Gitu. Gitu ya. Cuy di mana kolot naon ya? Udah jarot nih. Dengan teteh. Man wi sujeng teh serasu.